Алтын аканын коросуна келдим. Бул жак баласы. Эки аты бар экен. Мурун илгертен жакшы аттарды кармап келген. Азыр маалыматты берет. Мен сурап берейин. Колдон келишинче суроолорду беремин. Силер болсо жакшылап байкап, угуп, лайктан басып каналыбызды колдоп, жакшы сөздөрдөн жазып калтырыңыздар. Энем бери бур. Атың ким болот сен? Атым Темирлан ака. Темирлан. Алтын аканын баласысың. Бүгүнкү чыгарылышта эки атым бар дедиң, а? Ооба. Кандай аттар булар? Бул кара ат ака өзүм адмиралдын баласы. Иван üstünüz lay oldu. Usul eko'ni chiqarib Sadilla, Bayamanning atini olib kelib berding, Sadilla degan bola. Bayamanning atini olib keldi. Olmadan çizik var, çizikten ötürü taşıtlar soru desedir. Kıyas. 가만히 얘가 아이다 털면 공원 가다가 Hürmetli konuklar, bugün bana bizim yayası ataqtı. Kökbörünü dağı, Alaman Uğaktırdağı mıqtı oynağı bizim ataqtı. Kırgızdan çıkan jigiti bayış balban elin matalayından toy başlandı bulay görse. Taşkı sorun altın kur. Jerge düşme günü, jerge düşme günü. Hareket oynar balbanlar köklerimizin birinci marra salonları. Askı marra Haydasız var diye, Kana Kırgızistan'da diyası. Hareket oynar kemerden bulasız. Hareket oynar balbanlar bugün. Ana şu ulak kökleri ortası yolak kökleri balbanlar atmazları arasında. Çok alırlığıyla kulmak örtülgen. Aşkın balban. Ayışını yazımın köklerisi. Ağzındaki Hamzan Can'ın köklerisi. Birinci marra salonlar azmasar. Bayaman. Ağrış. Altın kemer. Aydasız kuyuna. Сараттын баласын, Сараттын неберesi болуп калат. Жашы пышты. Эми улап деле көрүлек. Жөнүндө мингис болуп жүрөт. Адмирал, азыр каякта адмирал? Адмирал өзү да үйдө. Үйдө, а? Турат да. Адмиралдын өзүнүн баласы бу? Өзүнүн жумай баласы. Адмиралдын атасы Сарат. Адмиралдын атасы Сарат. Асыл ажы дагы. Асыл ажы абаң болот. Абам. Мына. Бул атасы тууралуу айтып бербейсиңби? Адмирал канча сый болду? Бу канчанчы балдары? Адмирал өзү 12 асый болду экен. Азыр. Эми бул балдарынан точно канчанчы экен жаңылыштан пыштысынан айгыры коюп баштаганбызда 3 асыйына чейин. Мына. Адмирал эмнелерге таштаган укам? Машинага таштады. Токулат, торпок. Сорларга таштаган. Maksat. Koşaratadan Alon деген ekenin atıga. Admiral деген atına koçakız. Bolgan. Avtomaşina. Адмиралдын Көңүнчө өзгөндө чабылып калды экен. өзгөндө чабылып калды. Машиналарды да ошол жакта таштаган ошолот, а? Адмиралдын баласы. Бул жака бастырчы. Азыр жашы канча бунун? Жашы 4 жаш болуп калды экен. 3 жаш болуп калабы? 3 жаш. Бышты болгондо 3 жаш. 3 жаш. Жазга чыгып 4 болот. Мындай бастыргын. Түзүнөн, Сараттын бою канча болгон? 1.60-тын үстү 1.65-ке жетип жетпеген ат болгон. Чоң ат болгон экен да. Адмиралдык деле ошондой, а? Адмирал ака 3 асыйында 1.67-тен кайтты да. 1.67-ге чейин барган бул. 1.67-ге барган. А бунун бою канча чыгат? 1.60-тын тегереги. 1.60-тын тегереги.
Bulayt bir altın balası. Hem hazır eşlese görelek ha? Yok. C3'sü kanday bunun? C3'si densoluğu futbol taza. Butuğulu densoluğu var taza degen ha? Jaman adatı yok bu? Yok. Neremi gengiri çurkatsak kanday bolat? Bolat. Bir mino tekizlik'e bir koy ver çıkam. Bir bulacak. Onkur çunkurdan mı olacak? Kettim ana. Sarat bul asıl acının saratı. Oşonun linyası. Hazırdağı genelere kılıp alıp verip. Tukam boldu beri bastırır. Bu tuğolun görüp durasыңар. Bul saratты Begal palban köp çapkan ha? Oa. Mana tübü kaysıl atlarga barат şu sarat özü. Bilesin be? Sarat толук билбейт экен. Толук билбейсиң. Бирок бул сарат танытта асыл ажыны танытты көп жака. Sarаттан түшкөн балдары дагы чуркабаган болбоду да. Тегиз чуркады. Mana азыр бу канча баа деп чыгат? 350 000 деп коет. 350 000 деп чыгат. Сүйлөшүү жолдору бар. Телефон номер кайсында коебуз? 2 номер коелу. 2 номер. Айтып бер. 225 менен 70 70 76. 770 612 712. Mana туугандар, ушундай маалымат. Чаласыңар, сурайсыңар, содалашасыңар, келип көрөсүңөр. Аттын мындай көрүнүшү, тону өтө таза, сонун экен. Бутуголу баары колдон келишинче көрсөттүк. Соданы кыла бересиңер. Нокен. Бул жер ысык суу. Ол жерде ысык суу бар. Ушул жерде болот адрес. Телефон постоянно эле иштейби? Тартабы бул жерде? Связга чыксаңар, бар жогун айтып түшүндүрөт. Биз коштошобуз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.